I ćao svima, dobrodošli u još jedan klip. Danas radimo unboxing RAM-a. Znači sad sam kupio RAM, 4 GB, kao što možete vidite. Znači 1x4. Tako da, ajmo. Ovdje imamo DDR3 memorija, nije DDR4 pošto je dosta skupa. Onda support kao Intel Core i7, kad bi još imao i7 bilo bi dobro. Znači ovdje imamo jednu sliku kako izgleda. Corsair je Corsair Vengeance, kako se već kaže, nadam se da je tako. Kako vidimo što imamo iza. Tu vidimo kao RAM memoriju, malo samo. Znači ništa, kutija nas ne zanima, tako da ja sam tu već odsekao malo da bi mogao da izvadim. Sad s jednom rukom će biti mali problem, ali probat ću, ne vjerujem da će mi uspjeti. Ništa, stavit ću dole kameru, izvinite sad zbog ovoga, ali moram. Tako da evo, kad ovako izgleda, znači da izvadimo, ipak je teško s jednom rukom raditi i snimati. Evo, kada izvadimo dobijemo ovakve kutije RAM i dobijemo najvjerojatnije garancija ili šta je već ovo uputstvo za RAM, ne vjerujem, tako da ovo nam više ne treba. Tako da ovdje imamo jako mali papir i jako malo piše, vi ovo sigurno ne možete da vidite. Da, ovo je garancija, to ćemo staviti sa strane. I tu je RAM. Tako da ga izvodimo. Opet će biti problem s jednom rukom ovo vaditi. Probat ćemo. Evo, uspio sam, znači imam jednu tu plastiku i evo ga RAM. Ovo druga plastika nam isto ne treba. I evo ga, Corsair Vengeance. Ima jako dobar hladnjak ovaj plavi, kao što vidite RAM memorije samo do ovdje ovako. Ovo sve je hladnjak, kao, znači, da je ovo, pa ne vjerujem da je ovo plastika. Tako da, evo, tu imamo lijepo ovaj dizajn, Corsair, evo ovdje, ništa nisam imao od Corsaira, znači nikad, ali stvarno ovo je jedino što imam sada RAM, tako da ovo ću ući tu pored ovog plavog, naravno tu se ne vidi puno, to je HyperX RAM. Tako da, ono, ništa da kažem u RAM-u. DDR3 1866 MHz, tako da, ono, CL9 je, to je važno, da, koji je CL, znači tu, ne vidi se to, pošto kamera je dosta loša. Tako da, no, ne znam šta da kažem više o RAM-u, tako da, evo ga, i